La Radio Samoa. Wa amata i le tau nei le Polyfest o le nei tausanga, ma o le ulua i taimi le nei wa le ai se au mai mua ai live stream. Tau le sefulu tau nei amata i pol kalame o le Polyfest fa aso le nei tausanga, ma i lalo le ta iala mai le soifua maloloina. E na o wha masino lava o le amuli mawina wha afia fianga ma tauwanga, mai kulupu e na o le ono sfulu ma le valu. Au tu o le Polyfest o le nei tausanga o le ainga, ma i le whaatūlangana o le stage a Samoa, o le aso ata e au e tatalalo i ai malai o whaafiafianga e ala i le tauwanga tautalanga, a o le aso wharaile o tauwanga whaafiafianga. E ono stages o le a whaaliaianga nuu whaapea launga o le nei Polyfest lo na wha se fulu ma le fitu, ma o nei tāpenanga uma o le ama whaiona moli mawina online. O se swinga tele lea mo le Polyfest, ai maise le to a tele o tangata tāpua i mai mua, lea mai le iwa se fulu a fe mo na tupu e maasani o whaatastasi ai, o lea ua le ai ma se au mai mua. Ua tala noa le tuilo na wha o ngai le vaila au le Pfizer, peitai, e le mo tangata uma. O le watala sangaina le whaatono o le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, fautuanga whaatatau i le tuilo na wha o le COVID mō tangata mawalunga le lamatia, whaapea tangata mātutua. O le nei vaila awe o no fo i nātu fo i mo tangata ngā lulu i le soifua maloloina. Mai le whaatono, e le o yeise whaamoe le taimi nei e o fo atu i tangata lautele. A whai ai vave maua se tali o lea mata upu, e ono vave whaasolo le tuilo na whale nei ai ele i o le tau malulu po le winter o loma nei, ma e ono whaia whaatasi ai ma le tui o le fulu. Ua whaatonuina tangata tōlanga bēia nga i ese a o tā ua mai ai timunga ma mawhai le taiao nei. E o mai le tai metu ufa atasi e talo le taiao, ua tā punia le State Highway tolus fulma le lima, i le vao Gisborne ma East Cape, ona o lolonga mafua mai timunga ma mafa. O le papolenga o lo iai o le Kikuwai River lea ua si ilo na mawalunga, ma ua whaatonuina ai nei tangata i mātua Gisborne e anga i ese. Ua whai ai fo i male whale le tu mau le Tolanga Bay Civil Defence, e tau ina mapu iai a inga ua le aini whale e maluai. Ua ua le tino maliu o le tangata mulimuli na sue na ua ngoto le vaa i North Cape, o le vaa whangota tongi paule nei na o ele to a se fulu mo whangotanga, peitai o le malulosi o savili ma winga lolo wao le tau i le pole aso sa, nai ua ina mangoto. To a lima na mawhaiona whaasau ina au fiele ka peteni o le vaa, ma o le ana awina umai le whale mai, ma e o mai le so wa to e te a umai tua. O le mawai o le tino o le tangata lona lima i le afiafia na nafi, ua wha amai ai ma sa ili ilinga le sami, ma o le ua wha ngā solo so e suenga ma sania leo leo. E fōlinga mai wa pāsia e au kilani le tumutumunga o lona ti ngā ina i le Omicron. I reporti ana nafi ua manino mai i cases i tua i le community au kilani, o lea ua sau i lalo, ma iona district health boards uma e tolu. Na o le whaafe lua se lau ivas fulmalitasi cases reportia au kilani ana nafi, tusa lea na o le vai tolu o cases na whaamawina i le lua vai aso tālu ai. Ai isi vaenga o le atunu u fōlinga mai o lea ua whaasolo atu ia Wellington e le tinga ina, whaapea ai fo i male aluane i lunga o cases whaamaonia le South Island. E se mai cases o lea lava fo i olo alu i lunga male whai numero o tangata maali liu, pe ona tā ua mai le isi se fulu male lima ana nafi. Ma i saunoanga le whaatono le sufua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, e ono a nga i pea i lunga. Matala mulimuli, ua saulapa ta ingo le ono alu i lunga o le tau o le saimini a o whaawau pea ona si i tau Lucia ia Ukraine. Mai le Observatory of Economic Complexity o Lucia ma Ukraine o lo i totonu o le to a lima pito i lunga o atunu o lo o whaataua mai le wii te lea e wha o ngā mo le ngao sia o le saimini. Peita i a o whainga tai la fe whaataua inga mai nei atunu ona le tūlanga lo iai le taimi nei ua tau ngā tai fo i malea o loa. Ai au se talia le taimi nei wa tā ua mai o lea lava wa lewa o nālu i lunga le tau o le saimini ona o a fianga o le koviti, pe ona si i ai le se fulu lima i le lua se fulu pasene le tau. I la pata inga wa sawe le o iai se suinga i le wa ai le supermarket le countdown e tu sa matala le TV tasi. Pau o lea wa whailo le foodstuffs o le tau o lo iai Lucia ma Ukraine ua sanga wha au popo ai le avenga i le tau o mea ai. I wha maunga o ni usila o lo o aluai le iwa se fulu miliona o saimini i totono le tausanga e tasi. O tala nao le tae au, manuia le nei aso.